PGR VGR long le long ke do tu ma phan tharle nang jipu ke dam tang thang niphai crepe horni khironia long kesi atum kache songa sai denglo kache song tang det pen di phunang kachiru e hut keng sanga so odlang no tum kateng kheng don do da jok bang kre si kese klem bang phu a hiring tang rak pen arenga hu sonang lo bang sojok karbiang long arat doan song thorom khealam chipubi pin pen karbi tangte karbi bukaching hon pathesi prabjin pen PGR VGR long le long angtan pen ke bang tuma phan tharle nang jipu rat kache song ing thurlo kache song amea de a phi ong akar the ong thek long si thang ni phai krisir kep la pen ing koi arni karbiang long autonomous council pen KSA hamphanga song la pen break jam rat charia song atuma phan chopha ponsi thang ni phai ing koi arni Arboretum cum Craft Center di Phualong kachingvai padolo bangso kachingvai ahut PGR VGR long lelong ke dua tuma phan arona teng pen ke tharle ponjia phan CM Dr Tuliram Ronghang lamrai deng ponsi malom sopor kache songara phan aning pansamlo bonta MP kilik ke dokoga joini ke tharle asai claim kledetlo Nasi non kilik jut era phi PGR VGR long lelam ke aphuthak Vosik niphai kre siarni eviction notice paklangpo Napen krehiniar ni Karbiang long autonomous council along kachingvaithuji phan CM Dr Tuliram Ronghang amethang Facebook account along pangdak thulo bangso puthak ASDC youth front lapen KSA chelang pet pen pini mate Vosik ni phai trop arni DPC ke asai hemalong pherang kya mai ingni ponsi CM rat atheng no kache chak ateng pen papleng pa minangji lapen ke tharle asai ke pa chunje long kopi koson si kache rap che to dunangji ma ASDC youth front lapen KSA atum chisik ding lo pusi KSA mai phu Jameson timong ningje pon lalo sama ka hol ka do we labang so eviction la process dan ke tinangan paramilitary force ka do we nang kok ko joni non kidam tang jon het jong la samang so lok sabha election do pen si ka asap ko labang so cooperation problem joji pa joni election da nang ko labang so kachi chak dolo la te declare ko polo la ke election da dam elo result PL ke la pen ke raso kachi chak teng ke claim nang po la ke pachun bek nang po la so sini tung akinang la pen arjulong lo nili bangga pura information long ta arjulong lo lang tung chingmai alo 11 12 kate notice pipo som si betalong lo sila soteng pen kulo de nitum alam chak kachi chak teng pen pachun po sining thelo jong si joso pen pachun ji pudela bangke phurki molong si do kok alam chak ka do we pen tame public pe pohong si klang po sini ning thelo pen haro so kaching hai to pudun athema ke dam tang a problem non het penge do gali si song da dolo sitame pachun thek thedel sila solo ke pachun il bangka polisi bahar si sa particular problem tadu deshala bangso benefit ke anji pojoi ne pe claim hai sitame laso ki claim ji polote la bangke angthin the obrang asi non ke theklong an bangke ni de pudo non ke theklong an tang bangke angthin ki thene asiem puden no bangke tuloram ro hangelo pulo lasi pachun ji da nang level jong se pachun check de copy de pen pachu bai de pachun ji de putte ke wang hilang ni la chun the de ta hai si son si kamat halo la pen non election on hat si jolang tami action and filo or party meeting la bang so ta phaji position se birta long la pen ke notice ke 11 ani pipo position se birta long la so teng pen lo putte hi chun po positioning thela la si alang so teng pen alang alam chak teng ke claim kon pot churo news report Karbiang long live